এই শ্ৰদ্ধা যাৰ হৃদয়ত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনোটোৱেই অসাধ্য নহয়। অমৃত বচন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱে কৈছে যে সকলো কামতে পৰিকল্পনাৰে আচল কথা। সুস্থিৰ পৰিকল্পনা অবিহনে শক্তি অৰ্থ সকলো অৰ্থলৈ যায়। नमस्कारः। अद्यतनस्य पञ्चाङ्गं युगाब्द पञ्चसहस्र एकशतसप्तविंशति विक्रम संवत् द्विसहस्रदशीति शकाब्द नवदशतं सप्तचत्वारिंशत् सम्पराब्द पञ्चशत् षट्सप्ततिः भास्कराब्द एकसहस्र चतुश्शतशतं द्वात्रिंशत् भाद्रपद मासस्य 13 दिनाङ्कः शनिवासरः। अंगीय ख्रीष्टाब्द 2035 वर्षस्य आगस्ट